Kihet nong elam ke National People's Party ki berkentup yo bak prestun ten song berbas nyau balang dahar. Haka jing elang paj bak ke NPP ke berpenlong patar kemak jong ke jirang konstituensi. Haka kandri tarik rempang ki laong. Berkumu MLA ke jirang ubak sustenance sotun ki paj bak ki nom yo shu bat ke dei ke jingkel ku ke bakrau. Bagi paj bak ki la penjob dan buram yo haka samoi traikam arhajar khat pra. Haka bagi le isi syai ke jingkela haka than jirang naduk ki surok ki jaka pule ki jaka sumar bat kiwe ki kampen roy. Mga snap ia kajing nyautan jong MLA jong biu badeng sotun ngalaku berkat kali sans pak papoklur dan kajing ken baru prestun bala berpoy data di tangyong ngai uni udah menin dan dia kena kemajonga sans pak papoklur dia kebasir tiba dengan tip arpulai, arhajar arpulai haduat bupra, galak banpoi hajar puluh. Kajinutoi bantu kamtam kani ke area jombi. Yang bagi juong ke western riboy. Kabala sadin sisa. Kajing sadin jongkal laparakat. Terleng yoi mentai ke jingkela baglas dang tan kini ke kendiat keligisnem. Tang sansne. Jadi makan bas kamtip kai kebikinan ki political parties kai kebikinan ban keren nak majumpi ngam datip bah. Dan lagi kebangan asno banong halajer keteng ini ba badeng sodun kartu lese kindon ni ki kandidat ke banwan kam gitu miskin. Nomor collection set kam jadi mau baik kata lesi kalak benong hakata kelendi lani kila benong tik kumaong umursian ba usok krip di wajau ngakan mausa kabak kadu kabag yok bun mangina ke kongres kat kupor yang donlan ha ke kongres de UR hajar khatlai bagi yo ar phokndai si na kan reupo tenlei menta ka genti kaji ki jong ki pajba keleng saudong joki konstituensi hapo kecela kabe iubi haduk kata-kata na kebenta ke parti NPP dengan ngai bahaka arteri kuniu kenal balai ngin repeat lani ngin wanra biang ya kata history jong kakat kendai spa nyau buah bat ngangai skem nang ni na po jira Pinyo ia unam tam babon ha kadika kenti kabamenta sejanti hills boronyo keli dapat sesi kajing ship kajing klut kabala shani sari bohoiro kumju east khasi hills kumju west khasi hills kumju nangta hante apa Shillong City kalong kumju jadi kami parti kun sama Piu biar pet bah kok YouTube, biar pet bah yang di social media. Ngakai pelayo ya kajing be kertet kalau kabat iubi ya ka parti. Hakajing yalam jom ke NPP, hakajing yalam MLA jom ke NPP. Balai te ba pim nang ai susu ke jikasan. Balai pim de kebo wa nia wa kerja. Kam tambalai pilih yalam bakla ya kejeng buat joy jeng berkat kiba beli kiba lui kiba dok kiba sok kiba msompo lem ni kata teng skau day ya kejeng bersudu jeng ibu kata kadang masyarakat hebat kanai kum kinong yalam ngakawa ban kerban ko kinong yalam jong kiwe ke parti ngakwa ban ongi pitang kawe ya kita kilis kibau badeng soto nula pulih hato kadai nem ke sisa lada dei kebalai lasai lai FIR file FIR bau badeng soto pleng usu jeler tamu tuli biaya nakane kesurok lalong kena national highway mas koba bene ubah kami ay bahek penmandian untuk mempersiap kata gernut banong makanya kesurok ndai ba ayu sotun ndai ba ayu prestun
Ko kiperlok kibomdon ka masim sngunguk kan mau bahagak tin nuglay gaong. Ap kajing maya pi. Ubak sos tena sok tun ukur tong ke NPP ulapan pau ke jing sngok men ka baki pat pa ka than jirang ki lapan pau ke jing shania u kumu MLE hakini ki sans nam bala letno bat kumu MLE ulala ban wan ra ya ka skim penroi ba palat sans pa klur tingka Henry ulapan pau ke jing penyau baki dang don ki jing keno ba ler trai kam kumu nong mikmat jong ka constituency ki sans nam ibanga ngalasim ti kumu nong mikmat jong pi lingba ka ti ke besbun ke jong pi Kama pila ay ang kajingasan ang election yung sinam aja kakra. Akabang akwa ban pinpaw majong pi baro kipad ba. Kani samari. Samay trekam jang UMLA jong pi. Hagini kisansnem. Larangin pai swai election usnam aja katpra lani kipor ke bamen swai usnam aja katpra kiwai ki political party kiwai ki MLA kiwai ki sarkar ki balami khat ki balayalam ne gejala gejungi agipor ke bamen swai lano ipi nakranta ke jirang konsensi Sanpo klur kimpoi hati sansnen. Kata kadekap jing sisa kebangatrai kini kirangba kibale kinong ilam kibarim jo gilidas kibarim kisaki kata denam dai. Baro kisaki kata. Bat ngarang epi. Agane ka sarkar kabalam kemat daga National People's Party. Honorable Chief Minister, bari National President juga National People's Party. Sir Conrad K. Sama, National Vice President, Jaga National People's Party, Sir Preston Tensong, Gide Kinaw Yalam, Kat Kapangalit Bangkeren, Kat Kapangalit Bangkerpat, okay be, so okay be, Kapiang be, Bangi Yomet Kat Bangi Pan, Kat Bangi Kerpat. Ngaya ka puro mi kipatpa sa jirang konsensi lingba ka jingwai ka jumpi bagayo ya ka chikar ko nagamata ka konsensi ka jumi baro kilong me ramba kisama kipatpa kibiri kijonga sa jirang konsensi kasin ka balingkong haka history juga jirang konsensi baga jirang konsensi kayo ki schemes ki baper ki projects ki baper kiba ngenong kelumlang sans pa nyopo prakrotam ki projects ki baper banyak compare bakipor ki babenswa ka sampo klur hati sitem minus asdem kaklam coronavirus kapag ipatpa kilay kendul jinge larangin yo local candidate nagane go western liboy uyo ka highest vote kapag cross ikan rewajar pam bat nakathan surok Ugertong juga National People's Party Baralong MLA Nusa Senam aja kapra harus senam aja apulai Suai election Ilayo ayaka vote ke bontang Nrewa jatam Nagati kithan surok Bat ngaong balay pajipaj ba agajirang konsensi kista Nama ba kijet ya kitrash nong halor kajinge kendo jinge kajengki hadi por ki balalet jauh senam araja katlai harus senam araja katra upama pipite pa onday ba ong mga piwan ban komplain piwan ban ong mapi dai mapi batte pa pia kendo jinge mapi harus senam araja katlai harus senam araja katra Banakan joa adin ba kipaipa kila penjok adin mengasim ti gumulong ilam gumulong MLA juga konsensi agni ki sanstem
rem danyo silang la kalong ki bakasam lele ki pamkasam baro kilong ki bayarengkat Ula benrap ru badang bun kinong kentok ki bapentok beriaya u kumu MLA da ka bapen mi daw da kumni kumtai. Henry habay nujor bat ki post nam bala letno ke jingwan ra ya ka roy ka par kay ringkat bat kini sans nam bamenta bat kermen ru ba undang la bantrai khambha susu saha ka samoy arja arpulai ke banwan laragi pat ba kindang penjob ya u. Somebody slim balay ngare way kumu paraw henmendu uni urong ba isya udah isya bateri ramba udah isya responsibilidad jong lihat udah first time marjong bosan slim yes kare kata handai ngapai kakung gijinon kam jeng pai ba hani area hani kondusi ngai kubre ketang ma sotun dan le isya ke bere hakil yang baru nijo ya pai ya pos ka tu ya show nga ba sa presto nijo ya oh Nagi MLA bat mai first time mar manubala banwan rai ke development ka maximum dari UMLA jompi. Kaya bro iskatu ipai ba sani tangilaya ut bahaya ke way kani resort bana mai rang sani down. Bro iskatu bra expect lu ngati batang madu jadi kai. Handai hai ba so tul iskam jara ile ka mata ya panai sala ini. Pada kampat dikira nasional ini orang yang standar juga liga nasional ini. Jadi kita baru iklim nak kan depan payung di cium misalnya belum dulu bayi hati itu. Teng membeli kopi ngawal siam menjengkelak kayu. Mana kita melihat dulu ni lambat kamera jongaru, udah kamera sabristun, lambat taruh, udah kamera jongsian. Teng saw bagi lak mintiun wamai. Nabari ujuk dia minta jumpa baik. That is the beauty of this man. That is the beauty of this man. Wala nyol pa rin nung job rin ba sopon. Kat mo kung ka wat sopo bakla, wat nang siyapan rin. Marka ni ka nagapon ng pinbay. Kiparti ki babon. Mga pwede kat kung kidiluman sa balawan hindi ko lusig ng way. Kadi isang doon ka mo tamang kompeno. May paiba gelang gelas tar hani kata gelas mo pun kata hani kamram ke jong ikum ka parti kum kan de pan pisno yo biklet ma ke dino blu blu jo kan biklet kan mau ke NPP mentang don arpulaisit jong ini keten plus pramu kisinya beli bajo imut life way la pikena baik hadin juga tadi ini ya full majority minta sarkar marwai. Tapi itu baik wanam sopo bakala. Hawajan ki bakalan kongres bakalan. Tapi yang bakala kongres naik kerja kada tek kumno kali bertang tiap hari. The mismanagement of prominent tourist hubs, along with the lack of connectivity, are badly hurting Meghalaya's tourism industry. Is this the future we want for Meghalaya? It's time to speak up about the issues plaguing Meghalaya's development. Share your suggestions with Modi Ji and become a part of Meghalaya's developmental journey. Give a missed call at 836-000-6060. This 27 February, together, let's empower Meghalaya. Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Meghalaya kajingsingan ha ke imlang salang ningkong baro kijinggeshan by bam lingba ka social welfare ansa kentiu sya ka sya jating ka shibenai kata kalong khat ar jating ka shisnem hakane ka apnyo trek urumphang Shan ya kasap jong pi haki artli kisentil bat kersan ya ka Meghalaya TMC.